Le Olimpiadi invernali di Cortina Milano 2026 sono finite. Allora, che Olimpiadi sono state? Indimenticabili, straordinarie, emozionanti, no? Proprio come l'Italia stessa. Tutto è stato organizzato benissimo, no? Ma ovviamente in perfetto stile italiano. E sul piano sportivo ci hanno regalato le vittorie eroiche, lacrime di gioia, ma anche amare sconfitte, di quelle che fanno male, ma che rendono lo sport ancora più vero. Sì, i norvegesi hanno dominato di nuovo il medagliere e hanno confermato di essere una potenza assoluta negli sport invernali. Il fenomenale Johannes Høsflot Klæbo ha conquistato in una sola Olimpiade 6 ori nello sci di fondo. E mai è possibile? Forse non è nemmeno umano, ma sì, assolutamente è un'impresa eroica. L'Italia però non è rimasta a guardare. Federica Brignone, straordinaria, 2 ori nello slalom gigante e nel super G. Eleganza, tecnica, nervi d'acciaio, una vera campionessa. Francesca Lollobrigida è un'altra campionessa. Ha vinto anche 2 ori nel pattinaggio di velocità. A proposito, è una bellissima ragazza, è la pranipote della diva e famosa attrice italiana Gina Lollobrigida. Il nome che pesa, ma sul ghiaccio parla solo il talento. La stella più brillante rimane Ariana Fontana, pattinatrice di short track. 14 medaglie già conquistate. Nei giochi di Cortina Milano ne ha aggiunte altre 3. La più grande di sempre dello sport italiano. Immortale, epica, bravissimo. E la Slovacchia? Pur senza medaglie, i nostri ragazzi ci hanno regalato emozioni fortissime. Prima di tutto all'inizio del torneo di hockey su ghiaccio, quando abbiamo battuto la Finlandia 4-1. È stata la prima vittoria dopo 22 anni. Dopo 22 anni, ragazzi, che bravissimi siete. Ma sì, alla fine siamo rimasti tristi perché i finlandesi ci hanno ripagato tutto e abbiamo perso contro di loro nella partita per il bronzo 1-6. Lo sport è così. A volte si vince, a volte si impara. Dopo che tutto questo è finito, mi è venuto in mente un pensiero che voglio condividere con voi. Allora, quali sono qualità che rendono un atleta olimpico speciale, straordinario, indimenticabile? Secondo voi, quali sono? Secondo me ci sono 6. Coraggio, impegno, determinazione, resilienza, mentalità vincente e l'ultimo, ma non per importanza, è passione. Allora, oggi vi spiegherò questi termini insieme ad altre frasi ed espressioni nel mondo sportivo. Certamente vi spiegherò tutto in slovacco come nei video precedenti,
quindi non preoccupatevi. E sì, basta parlare per ora, andiamo. Ahojte, ja som Lojzo, mi chiamo Luigi, hai capito? No a dneska je to taká téma po olympiáde, pôvodne mala byť počas, ale je teda po a vysvetlíme si viaceré výrazy, pretože je tam dosť veľa vecí, ktoré som si napísal do mobilu, že vám chcem povedať. Hej, takže skúsim to robiť nejak systematicky aj relatívne jednoducho. Chcem vám dneska povedať aj čosi o passato prossimo a takisto imperfetto. Áno, passato prossimo a imperfetto, to sú dva základné minulé časy a keď sa bavíme o veciach minulých, tak treba vedieť, ktorý kedy. Takže aj toto vysvetlím, ale teda, aby sme išli k meritu veci, začíname tými 6 atribútmi. Le qualità o le caratteristiche, áno? Kvality, hej. Takže ideme sa pozrieť na toto ako prvé. A prvé je coraggio. Ideme na to. Coraggio significa affrontare la sfida anche se è difficile, anche se rischi il fallimento. Coraggio non è non avere paura. Affrontare la sfida, čiže čeliť výzve. Sfida je výzva. Affrontare la sfida, anche se è difficile. Anche se, ak aj, je to ťažké. Ano? E rischi il fallimento. Il fallimento je zlyhanie. Risky, rischiare, riskovať. Čiže ak aj riskuješ, zlyhanie. Coraggio non è non avere paura. Čiže odvaha nie je nemať strach. Je to tak? Je to tak. Hej. Rialzarsi dopo una caduta. Hej. Odvaha je rialzarsi, zdvihnúť sa, dopo una caduta. Po páde. Hej. Rialzarsi dopo una caduta. L'atleta ha vinto la medaglia d'oro grazie al suo coraggio. Čiže atlet zvíťazil a vinto la medaglia d'oro, vyhral zlatú medailu grazie al suo coraggio, vďaka svojej odvahe. Áno. Tým hral s odvahou až do konca. Iba takto, vytrhnuté z kontextu. La squadra ha giocato con coraggio fino alla fine. Con coraggio, z odvahou, čiže veľmi často je to spojenie nie coraggio ako také, ale con coraggio. Hej, hrala s odvahou fino alla fine. Alla fine, na konci. Fino alla fine, do konca. Áno. Čiže toto máme a dáme nejaký futbal. Futbalista preukázal odvahu vo finále. Il calciatore ha dimostrato coraggio in finale. Il giocatore ha dimostrato coraggio in finale. Áno? Máme odvahu? Máme. Dúfam, že máme. Ideme na druhé slovo a to máme impegno. To má dva významy. Ideme na ten športový, potom aj na ten druhý. Impegno significa dare il massimo per ciò che conta. Oppure dare il massimo per vincere la gara, per vincere il torneo. Čiže impegno je nasadenie, to znamená dať maximum per ciò che conta, pre to, čo sa počíta. Ale ten význam je taký, že dať maximum pre to, čo je dôležité, na čom záleží, per ciò che conta. Áno? Dare il massimo, dať maximum per vincere la gara, aby sme vyhrali pretek. Il torneo, turnaj,
Áno? Hrať proti Fínom si vyžaduje veľké násadenie. Giocare contro i finlandesi richiede molto impegno. No? A napriek veľkému násadeniu nevyhral medailu. Nonostante il suo impegno non ha vinto una medaglia. Potom máme vlastne impegno ako záväzok. Ho un impegno verso mia mamma. Niekto má záväzok voči niekomu. Čiže verso a dá sa teda voči komu. Ho un impegno verso il mio capo, voči svojmu šéfovi, voči niekomu. A potom je ešte ale iné slovo, ktoré má tiež podobný, alebo má ten koreň slova, že je tam impegno a to je impegnato. A to je zase ohyb toho významu, chcem vám to povedať, lebo je to také možno aj viac použiteľné, čo znamená sono molto impegnato stasera. Keď poviem ho molto da fare, je to modo di dire, je to iný spôsob, ako poviem to isté. Sono impegnato stasera znamená, že mám veľa práce, som zanepráznený. Hej. Mám veľa vecí, čo spraviť. Je v tom aj trochu možno to, že nejaký záväzok, že ho musím naplniť, ale ten význam je teda taký. Čiže impegno je násadenie v športovom slova zmysle, v tom bežnom význame je to teda záväzok. Sono impegnato, ho molto da fare. Hej, som veľmi zanepráznený. Determinazione è la forza mentale che ti spinge a dare il massimo ogni giorno, superando ostacoli e le difficoltà. Napríklad determinazione, odhodlanie. Hej, je to dosť podobné, ako je napríklad impegno, tiež násadenie je tiež proste nejaká vnútorná sila. Hej, čiže una forza mentale, je to mentálna sila. Che ti spinge, to je krásny výraz. Spingere, že ťa núti, núti ťa vydať maximum. Hej, to odhodlanie má ten vnútorný pohnutok, je, že idem do toho. Odhodlanie. Hej. A dare il massimo, čiže dať maximum ogni giorno. Dal som tam potom, áno, gerundio, superando, prekonávať ostákoly. Ostákoly sú prekážky, le difficoltà a ťažkosti. A ešte som zabudol povedať, aj v odhodlaní, aj v násadení je niečo také, čo nás núti nevzdávať sa. Non arrendersi mai. Arrendersi je zase zvratné sloveso. Hej. Determinazione e non arrendersi mai. Tvoje odhodlanie je obdivuhodné. La tua determinazione è ammirevole. Ammirevole. Ammirare, obdivovať. Ammirevole, obdivuhodný. Resilienza è la capacità di un atleta di superare le difficoltà e rialzarsi dopo ogni caduta, semplicemente, no? E la capacità je schopnosť di un atleta, nejakého športovca, di superare. Superare je dôležité sloveso, je prekonať le difficoltà, ťažkosti. Rialzarsi dopo una caduta, čiže opäť znova vstať po prehre a potom je, že pokračovať e continuare ad andare avanti, čiže pokračovať pred. Áno? Rialzarsi dopo una caduta. Hej, vstať po porážke, po prehre. Alebo po páde, tak presnejšie. Vstať po páde. Či je to fyzický pád, alebo je to, že si myslíme, že už na to nemáme. Hej,
una caduta. Resilienca je odolnosť. Hej? Tá odolnosť je definovaná práve tým, že keď sa mi nedarí, tak vstanem znova. Čiže možno tu je to aj také najzrejmejšie, vychádzajúc z toho princípu. Čiže resilienza è la capacità di un atleta di superare le difficoltà. Čiže toto je odolnosť, resilienza. Mimochodom, veľmi podobné anglickému resilience. Ano? Mentalità vincente significa credere sempre di poter vincere la gara, il torneo olimpico. Čiže mentalita, víťazná mentalita significa credere, znamená veriť, vždy veriť, di poter vincere, môcť vyhrať. Je tam poter vincere, nie je tam potere vincere. Toto sa stáva napríklad voler, dover a toto pravidlo není nejak zásadné, ale poviem, je troncamento, hej, čiže následuje konzonante, spoluhláska a väčšinou je to teda infinity, slovesa v infinitíve. Kanadskí hokejisti majú víťaznú mentalitu vďaka tomu, že si veria a technickej zdatnosti alebo sile. Gli hockeyisti canadesi hanno una mentalità vincente grazie alla fiducia in se stessi e alla sua forza tecnica. Tak. Víťazná mentalita sa ukáže v rozhodujúcich okamihoch. Mentalità vincente si vede nei momenti decisivi. Mentalità vincente si vede, si rivela nei momenti decisivi. Rivelare je odhaliť. Si rivela nei momenti decisivi. Decisivi o rozhodujúcich okamihoch. La passione è fare qualcosa con amore ed entuziasmo. Vášeň je robiť niečo s láskou. Ano? Bez vášne nie je radosť z hry. Senza passione non c'è gioia nel gioco. Bez vášne je ťažko zvíťaziť. Senza passione è difficile vincere. A takisto chýba motivácia. Non c'è motivazione. Áno? A vášeň premieňa sny na realitu. La passione trasforma un sogno in realtà. Sogno je sen, in realtà. Do reality transforma. No a posledná veta, tiež nádherná. Vášeň sa nedá vysvetliť. Len zažiť. La passione non si può spiegare, soltanto viverla. Non si può spiegare. Hej, si può, je možné. Non si può, hej, potere, poso, poi, può. Hej, nie je možné spiegare, vysvetliť, ma soltanto, jedine, viverla, zažiť, lebo je la passione, čiže la na konci, viverla. Najkrajšie vety, hej, vášeň je úplne základná a zásadná. Máme však, a teda chcem to spomenúť, že môžeme povedať, mám veľkú vášeň a poviem to una grande passione a konštrukcia vety v tom prípade bude per a člen pri podstatnom mene. Čiže una grande passione per il calcio, per la musica, per lo snowboard, per viaggiare, per imparare l'italiano a tak ďalej a tak ďalej.
A potom môže byť, že som vášnivý do niečoho. Sono appassionato di curling, di sci, di musica, di italiano, ale lepšie di studiare l'italiano. Hej. Sono appassionato di viaggiare, sono appassionato di leggere i libri gialli. Hej. Som veľmi nadšený alebo zapálený tak, hej, do čítania i libri gialli, sú kriminálky gialli, čiže žlté, lebo sú žlté. Sono appassionato di, a bez členu, ho una grande passione per, a člen. Je to v podstate ekvivalent alebo ďalší spôsob. Hej, máme modi di dire, budem o tom veľakrát ešte hovoriť a v každom prípade je to možno to, že ako to ešte inak vieme povedať. Áno? Čiže nemusíme povedať mi piace, ale môžem povedať, lebo mi piace je také, že mám rád, ale nie je to, že áno, to je proste, to ma teší, z toho mám proste, to ma pohlcuje, hej. To una grande passione, to je to, čo naozaj, hej. To je takéto talianske, že to ma proste baví. A mimochodom ešte je la passione s veľkým P a možno tušíte, čo to asi je. Nesúvisí to s ničím z toho, čo som teraz povedal, ale napadlo ma to. La passione di Gesù Cristo. Alebo, hej. Čiže ide Veľká noc. Neviem, kedy toto celé postriham, ale snad to bude pred Veľkou nocou. A teda passione s veľkým P sú pašie Ježiša Krista. Takže anglické passion, okrem iného tiež teda veľmi známy film, čiže v taliančine passione, la passione di Cristo. Takže máme všetkých 6. Hej, pekne mi to tu beží, nahráva sa to. Ideme na ďalšie veci. Toto nie je všetko. Ideme si povedať víťazstvo, víťazný. Na to sú 2 výrazy. A z toho, čo ste počuli, tak sa možno niečo aj zopakuje. Takisto prehratý. Prehrať znamená aj strátiť. Ideme ešte na tieto výrazy, aby som vás ešte trošku potrápil a ak ste hľadali práve tieto výrazy, ako ich použiť, tak vám ich prezradím.